kuruko mukahumura ko obuhingi no burisa program kandi ekicweka cya kashatu eki omuhingi witu werizoba yakidedicatingira abantu ababasize kuganyirwa omufamu ye n'abantu abamwetorire turebe bakumugambaho turebe na nabakugu iwo ryo muhango omukukora biogas kandi no shanemwe eyahani wagikozire omuntu yanaenda kutunga biogas nungi akagikora akajombe kata kandi akagireberera atekaguma nemuhereze cyarkwenda actually webare munonga amazina ganje ninya engineer Tumurebe Mathias omukugu ombya biogas omuntu yanayenda biogas arikwenda kugikora biogas erimu sizes ishatu domestically eyo kubanza 6 cubic meter 9 cubic meter na 13 cubic meter which are done domestically. Nabwo echo muntu yanandaganyirwa mukora biogas na yetaga amatafa wano notorana umusize zezo zone ibiri ishatu waheza kutorana mwemwe katugere ya 6 cubic meter no yetaga amatafari 10 no yetaga siminti 14 wayenda kukora endisho modo no yetaga siminti 8 then kokuheza no yetaga omushenyi tipemwe forward then korukweza hata ho no yetagana n'ubundu buce nka PVC pipe 4 inch 20 feet na square mesh ebyo mbye bintu bikuru wanoza kutandika kukora biogas then otimbe china kokweza kutimbe china then bakutandika yetomo umufundi yatandikira akukora biogas then akombechera akwegesa ukora feeding akwegesa ukora maintaining akwegesa ukora gumenayo ukora atechese eventually uganyurwamu biogas etine mwika biogas very friendly biogas ne kumubuhangwa kandi biogas wabo jine omukayawe torutunga mu burofa bwona omukayawe ibona omukazi muraguma mwine mirembe ebiro byona echamasha amashaga kuzomba biogas ngane gashusha kito notamuburu masagu wabugana actually wano ukora biogas wano za kugifeedinga to kugifeedingisa buru mashagu wabona amashaga kufeedinga biogas namasha amabisi agente kandi amayonjo agatara mu binyansi agatara mu mabare ubwo waheza gatorana kandi wanoza kufeedinga biogas for the first time which tweta initial feeding nagamashago ku feedinga then ugarundana ukafeedinga kusya ahora kire level eyo kureta gas then ko kwikarefe yo kureta gas hata ho chumanyisa ngu notandika kufeedinga numare for instance ya 6 cubic meter chumanyisa ngu notandika kufeedinga 1 wheelbarrow per day hata ho noguma noteka nohemba kurgira ukukwenda kona ubwo amashani gagatachi kuteganisa nakaki kiriyo tweyongerayo deka tutungaho na no mucyara nawe turebe ebyaro kugamba ahari omuhingi witu werizoba abo kwa twashanga ngo community benefit kibire kintu cyo mugasho munonga abantu bamuganyirwemo kandi ebyaro gukora takozire wenka nakwakira we bare kwise kare we bare kunyakira nibakweto no mujana Harriet uriyo mutuze wa kunuya niyo mutuze omuhingi witu werizoba no mugamba henchi na munonga habinte ebi nkoko twire no lebe byaro gukora no muganyirwo mbinte byaro gukora we bare munonga tebikanisa program tumuganyirwe mu munonga habwe ibintu byakora abo kubanahereza batuze miromo bisha ngo kumwareba urutoke kumwarambara emyani abantu abahereze miromo batunga sente ezo kuyamba makagabo no kwera bana school fees so no muntu wamana munonga iwe nko muntu omwegireho nki mwegireho ibintu byinshi gachi nko gukora biogas okutebeka niseka okuhinga urutoke okuhinga omwane obuyonje kandi njyayo na wagireba ekayone bonire very clean compound clean mbone mwegereho ibintu byinshi munonga hariho ikintu cyumwe cyo kutegana saba abacyara noshanga ubwiro bwingi abashije abantu bakora imirimo nkeji abacyara batarukwejumira mu kuyamba bibabo tinkumanya ekintekiwe omucyanga cyanywe kino leba abacyara barumu na nabashije ababo bine nkwatanisa
bine kwatanisa y'amani hata abacyara bahati bari nk'abakare abacyara ba murembo gwa movement nabekambi nibakwasa abashija babo irancyo kurebere kayoneri clean buri kimwe cyo nakitebekanizibwe icyo nkibanki manyisa ngo mukazi nakwatanisa no mushija wo ombiye ntunguka mu cyari cyakunitwa abakazi bakwatanisa n'abashija babo aho mariro bwirena umuriro muhinjogu ni projects zihana ziha ezo wapikingire interest ukajota tinyo weji neji nanye nindeba tindu kubinanye nindara naye tunjira umuganda ku rugaba ya biogas wano teka ni kikwanguhira arubajurwitu rw'abacyara to kubona n'ikinte kiri kutwanguhira munonga abo go mudakika nka 20 noteka hebyo kurya bibyo nebyo rukwenda aha biogas then nakutungente nkanye karimo kagamba ninkundo kutungente woinente zawe nkezi tokafa bworo nuyihamwe amatoga guza uyihamwe amasha gutoma rutoke uyihamwe bitoke birungi ubuguza aha sente za higuru eka yawe yongera kutunguka wasigara uriyo nasigara no mushona Harriet we bare mlonga kare we bare se Harriet ningira no wamuhura nanishaba umwami namara aija twereze ikigambo kimwe bibiri ahamuheru turi kwendera program eji na mnonga habuzo barukwereza abari kumureba a program twendere namara abari kureba aha program abantu bareba program eji kante kateke ngo bapikinga ibintu nyamwinji okuruga umufamu yawe na nibyo rukora no bahereza ababuzi habuze ubungu bahereza no kugira ngo wateka teke ikintu utakayigaye tandika kake mujya kurakurana kandi ikindi tureke kugayemeramo umwe kubana ugaya ngugura kutambira nyinsi mwenyo nagamba kunatanke no kinge nyanya konke nyanya ninde nguzimbikiza hanki ahari bingi twaba turiyo tuganira n'umwami namara ari kutugambira emirimo ye okwari kuba nagikora afamu abantu bingi bamwegireho batuhereza testimonies babasa kutunga nango kubasa kwego bukugukurabira afamu ye program zezi abantu bino kubandi bamanya umugasho gwazo wazo umuntu ari gukora ibintu nk'ebigire ki wakopayo deka kwikayo okagarikiraho abo kuba abantu betaga munonga baba bari omu communities zitu batahibita ba cash general hardware kandi abarukushangwaho ahari Kakoba road noreba aharubazurwe kizimbe cya Liverpool opposite no muzigitogo gwa Agakan n'abantu abaru kuletera ebyo kombekesa byo nabalesere na showroom y'amani munonga furnitures zo mulembe bineme smart bineme tehimbwa binamabati bine cement buli kimwe cyona kandi cyo mulembe ekirungi in case gw'abantu enda kombeka bakire bakaruke bakutwarira ibintu byawe aha site imwe abaru kugura omubwinji aha bwizoberere kananye ndekeraho nibagira ngo no hinga aharungi na wayinuka nibanyeta Edmond Principal Farmer Ibrahim Mubiru agarukire enyuma ya kamera ntuba tumwine twine batahibita bako bari mu control room nabo bakubana batwateraho kubasa kureba program eji yaza ahambeho niyo wajegeraho tubarebe sabiter kwiza mukama bandindire bye bye. Obuhinzi n'oburisa bw'abantu bukukibwaho Cash General Hardware yo supermarket yonka ebyo kwombekesebwa mu ruburenge bw'izoba